he interview bot sei tu te hi foreign lam mi an ni a khulam indian te ne na in khai khina mele nundan phung dang tak nei tu keini india khotsak lama om te hi india mele sangin kanin ngai chem tizir chiang turin aizol kholai anun fang velani interview tu him Mizo ani nanga foreign channel lam survey ne wang hian atamzo khian sap tongin an changa Mizo tong mang te po anom tho bokani khonge Mizo te rilru hi a Hindustan chem enzel teang India mele sa tak tak angin in ngaim tia interview tu hian azo chuan heti hian an chang ta hlomani dulama saber hian India mi ka ni ti hi ka in pom thlapa ma se mirangten engtin nge anin ngai ve ti ro chu ka hrelo le ti na changani tangwala hian heti hian a chang ve le a o ngai a chan chu Mizo ka te te tanga he kan nu le pa kan pi le pu te Mizo ania heta India ram chunga cheng kan ni wang hen India khole toi dik taka kan ngai nula dang le hi Mizo te hian India mi an ni ti an du lo ti an soi thini adikim tia zona chu heti hian a changa nilove India kan niolom ni masela thil thleng tak tak sei du kan ei chu vairam mun danga kazin chang hian Chinese ti ti hian min ko fo thina racist chu ka ti deuh thin ma se heng thil thleng te awang hian India kan ni lo pha chuang lo ni atini kan la Hindustan thlong zele chang tu dang le hian Mizo tongin a chang thunga ke hi chuan eng tikla men India khole tu ya kain ngai lowa kazin velna ramdanga kazin na po khoya po registration zia ngaya ka nam ni na Indian ka tingai lowa Mizo ti hlirin ka zia ka Indian ka ni ti hi khoya ma ka soi ngai lo rim shima India mi ni hi du lo ka ni wangin amaro chu khung lama khu chuan India mi ya min ngai lo tlang puya ke hi eng wange ka hello Japanese a min ngai thin ani hi puwanal ruata mandewa prizima in hmang em thin tunwa brigadier thenphunga party din Mizoram People's Conference MPC aluta kha ania aseng hian India kanilo ti chung zelin heti chen Indirama alo khosareng mai alo nia Mizoram Independent abai seinge chu hriat anilova mase patling meu ania angai dana soi ani ve mai ni amaro chu intitang politics a zon lu don ro chuan lui thuk taka long pilmek MPC bera an lut khut thi chu ka ti deu lalma sa hian puwanal ruata tu soi hi ron kalin heti hian a mudan ron soi vele thunga I think that is a false thought as a country we are Indians only so we needed to learn the national language Hindi as well Mizoten India mi ni andu lo ti ngai dan aum hi adik lo nia hriat thule kan zawai hian India kan ni ti thu soi ni chuti rual chuan Mizo te hian kan national language Hindi hi kan zir thiam ngai ati thu soi vele ni kan hriat zawnan kan thiana hian soi dik chelo ania chu India hian national language kan nei lova Hindi le English hi official language an ni a heng banga hian scheduled language somni pani aum bokani Hindi chungchang a soi roi chu ka tom pui hle Hindi hi chu thiam athakop mai saptong hi nazon na konga poimo view ma se India abik takin marlama na thoka zuk khosa tak tak tu chuan ni tin nuna Hindi apoimo ber thung se ni namdang Mizo tong thiam te hi nai an ol mai baka an zo bik riau ang hian an tong kan thiam tlat chuan in po a ol zual dewang Mizo tong an thiam tlat lo chuan ke ni po hian mun le muna namdang ho hi kan rel thei chu ani hi mani chungchang han soi ve lok teang pol nga atanga pol riat thleng te ka chu Hindi an zir ve bok mai la ka kha ga le ek do tin somthum thleng hi ka thiam tro ani a pol nga kan zir kabutar parwa thela norli risi vai puithiam eri kertui ullu chimbuk tivel kha kada hrechiang em ngot maya abak chu apka nam khaiga ani le top mai adolemi kan pu hi chuan Hindi athiam bi khop mai हम लोग इंडियन है इसलिए आपने देश के लिए अंतिपुम ट्राल भी कनी और हम लोग इंडियन है इसलिए अपना देश के लिए है तो स्वयं जेबर चु कंजवाहियन इंडिया मी वेक कनी तीना ने एतलंग वाल ब्राइट मेल तक पो हियन इंडिया ने इन साल थुले
India mi ani hi achuan thu asoi ni nie asoyang hian tunun a hian India hi la chang chate nuai ma se ala in jing fel chho ve zelanga khovel in India achung en hun ni ala thleng ve nga yang chu kan pi hian heti hian soi ve le a tun ma te ka chuan vai hu na le thlerkari luput na kha ana sa thina tun a hi jon khovel lo zim ta a khatiang ang rilru kha kan kal san viau to ani ati tun a chuan man lai rilru kha kan phuto lo ve ati ni nie ram boy hun lai mo phalo kan tam ta a vai ho lo tu le wat om taka khosa an lo tlem ta a kan lo ral mong ta bok nen kan rilu put mang po alo in thlak chhota ani pakhat chau ti lo chuan India mi ni in anin chal veka hei ai zau zok hian interview hi la po ni se an chan da nang hi mitam zok chan dan tur ani thovin karing zona chidang hi zo an ni le a India ram hun danga izin changin eng ang mi ni in nge an hriat chea India initi isoin an oisa ngai chem ti ani adian tlangwala hena changa then khati chuanin mak te hi an tia then chuanin hei in Indian ang lo hian hei kho chak lampang Chinese ti te ang lampang hen min nga ya ma se kan ni lo mi zo tik tak kan ne ke ma ne tu man Chinese ani emo lo ti to su se Mizo dik tak ani kan nula po hi an lo haina sa thin khop mai Nepali emo an ti fawa Chinese ani ring anom le boka chu mai baka Korean ani emo ti pol po aton fo thu sai envan nge foreigner anga an lo ngai fo chan chen nia Asia ti zona chu heti hian an chang le a kan mel vel hen kho chak nen hen in an deuh na lai che jia vel hen an deuh na lai nei wang hen ni karing deuh ber kan nun phung le kan mel la a chan bul pui bera chon kan mel hian enge Chinese lampang Thai ti velte alo an wangin mainland ho nen kan dang lam em wangin foreigner angin min ngai fo thin ni an so yang che hian maya kani nang lo em bokani vai mel pu le khochak mel pu in rina tak ke ni Mizo Naga Arunachal le adang te hi kan ani a India lama kan bet truth mai bok ani zona dang an zo le chu hei hi nei North East mi te khulam vai hawin engtin nge an lo ngai thin tiani a saprong chuan stereotype tiani an chandan angai nom khop mai lalin thlachung namte hian heti hian a chang ani uisa te kan thina wang hian nam noi nung dewa hian min ngai fo thina chu deu mai uisaron soitlat mai uisai hi nam noi nung ni na anim dog meat lover so chan na sheta chakom uisai kher chu sensitive topic hi ani ve renga vaile khotlang hawin China tian chat rola an rilwalang masaber chu uisai nam ti hi ni fowa online in bek na te hian uisai an latama wang khian Chinese ho khi ka soisele haushap an hlo fo mai uisai na ram hi kan tlem to renga Jungkook of BTS teram South Korea te pok hian sani somni pali mai khan uisai an khap tarup ani kha uisa manga sumdon chu kumthum jail tan theina le Korean paisa maktadoi somthum choi theina anita uisai la omnaram chu China Vietnam Philippines Indonesia Laos Cambodia le keni le naga hui kan ni chhota mayo me kasoti a prema bialnu mukti an riauna nei zo mukti ngei po hian vairama a online khochak lama omte hian uile zo te sa an evek thinem ti zona adon thu asoi boka pura ta hian ti hian chang vele a India ho hian in notice in min muniam dewalan na om thina min muniam angjong in an langan tong kama te ponti fowa tribal min ti thina India ho hian atipom tral big mai ama hi India ai ngai lo ti thu asoi to kha sreng thaila khochak mel put awangin clear san nai tok to em ti zona an chan dan ngai tha zelang Northeast Indian ini awangin en shan na emo musid na itok to em kat to em ka shelawa amairo chu boithla ka chu mainland kan ti la ya chuan museum ma te le khoi amo pa ka te kan kal hian foreigner angin aman min char sin ani pura da soyang hian foreign ho hian sumhi an seng tam bik zia izin changa foreign red choi tir che an tumane chuan jana gana mana sakhum mak mai chini
keminga muimul nei lo lai ni om tak kan thiana hian heti hian chang vele a ani hian a thian tam tak ten an landan awanga thlir sanna an to thu an soifo te soya zo mukti po hian an thian pakhat chu a in lo anei tu in kut athlak ngot maya ati nori zo tangrualin protest an hoi hotta chu in nei to pa chu jela an khongjui tani ati interview top beratan recitation ngai nom le nung tak soi ingai thalok tiang in general election ka ilo nga event VM ram shrai tu te laka mason na ibe say enge ni lo ngai ven ve chan chu kan Mizoram ma sona tur ani awangin ngai ven lo the ni lo Mizoram pum pui hua pa vot ani awangin chuan ma sona chuan ke mani kan om pui kan ni dan le kan om pui le kan ham sim sim hi event vong him turin ka duwa chuan tuna kan thang thar le zel te hi infiam na lama zirna lama engkima ke ni aya sang to tura donan ni awangin enkol na le ei tur tha hi kan mo zok dona Mizo te zin kong hi amak khop mai kan malam huna kan om dan tur kan hriat lo lo zele tu nei na kan nei lo ze hi kan nam kal chho zel dan hian atilang chiang veo ne mi hoi sen kalma sa khuang cherate nuwai sen tlom velo lalnu ro puile ni hauten sap lo lian te kha lo do veo ma se ti theiro an nei tam lo le kha ni a khati khan british in min op na zara india a rinlu kan lo ni chauta a mnf kai hroina in han be ve veo ma se pakhat jok tlan chachunga indo angkha kan nim maya india meu chu ne rol an lo ni lo india sarkar in do takin mizoram hi minen kola kum tin mai cheng vaibel cha sing chuang min ron pezia zalen takin kan du ber sa khwa kan zom theya an sakhap bong sa po kan ei theya an mani party bjp po sira kan nol mak thei boka chu mai chu nilo malamun eng tak mai super power meu polan ne thei tura soi thin rawa kan han bet ngot mai chunia hengte wang hian lungoi takin india kani kan ti don nge india kan lo ve kan la ti zel don zok democratic republic of mizoram thlanun ni tlumte thlir takin kan la ngak fan zel don emni